Masayin kan chairman in kan chief guest chief minister le ZHU constituency to MLA ni Bopuna Yuoma ZBM zone headquarters president Dr. C Thusawi dinanihi ex-corporator ania din helai kan try to de joint YMA Tenzol try to de member in father Faustin Lafakzuala de Jonathan legal advisor for Musa Foundation din party lamachanga kan block kan unit kan la in ship bel tu lo nai ni telling karinga din kan YMA MHB NGO shachang del tura kan ngai chewa chu ka sum chu boin bibi ka hian chipai thami kan bo chewa hei mizo hi amak ve ko maya kan hima kan lo bo le kan serious china ke ni hi kan la thalai do ka anui tu rual te kan nia good ben do to nuam ti rual te kan nia one day kan voi ni puna ve nia kan mo azai lai kha ni thil pe kan tu de si siam kha athu be ro bo se ama poisa ba korvel kha ane lo so ina ba korvel kan zak de bo se Dr. Simon Songtuang ini dia kan insyaallah pek lo akan tak dari kata mi pui nak tu kalau dia cewa kut lo ben pui pe ombok si lo cewa kan program au sundu tu kemni o ketia himna ni ania hetia ni constituency dan mina kan ton lo kan la ton ngai lo nia ma se hoina cho bujana te hi hanin soiba ve ta se la kan ton tura han ngai ka ila cewa ni kutte ka beng de utur tu ila zai de ko kan so manga lim tuin manga uti kha kan so ma sa chewa tin legal advisor public chair with the oma ani hena hiani for Musa Foundation de chunga lo tu soina hi thiama ni sa chu han di be sha thai ka shea ke ni bia la ko ambulance pati min le ya NGO de chin phe tang dunga kan YB de mut ni group ni kan ne chu ke chuan an dum ne nge ani today I stand here with deep gratitude and to thank the Musa Foundation for their generous contribution and donation to our community, especially this constituency and my constituency. We did receive 2 ambulances, which hopefully will save a lot of lives in the future. And a place is judged not by how big its buildings are, but it is judged by how clean the streets are, how clean our surroundings are. So our mothers for generations have taught us how to be clean, how not to litter near and around the surroundings of the houses. But we lack the right tool which the Formosa have given us today. So with these tools, with this right tool, obviously we can manage our waste properly and more efficiently. And the truck is not just a vehicle, it is held for our children who will be playing in the streets. And also it is a dignity for sanitation workers. So the support that have shown by the Formosa have advised and helped us not with words, but with action. And I think I can assure on behalf of the entire organization and people who gathered here that this will be used only for the welfare of the public and will be maintained with full responsibility. Here, Ketsu assigned sir, so can you reload it? So, because I don't know, who are sorry, we took a whole time on to Vangi, so what can do? Do it in so way dona, can avoid a hand in Sinakan Soya cut in Bian in Vani, hate the hill, Manga Ogan Man Pablo, Ania. I look nothing at Chikiano, the Hikano, Angre Komaya, Atanzu, Bolo, or the motor, Bega. Kota lo koma si emia local ka ahlu lo zoma ngai to khani ahlu lo tam ya o ti ka lawa amaro chu khovel chang kam te mun chang ka pia ate a municipal area ka ti khopui won chu ati hiari bollo paitan bollo motor ti hi tuna khovel na kan moi bui ani chuwai point program hi achang kam le ni ti hi ya masabera chon kan share a try ni share in fine he she said na ania she said to engin de nani to fi pakhat mana so la ya ansia chen be melan sia ka chin sia ka ro om re oma sum
nei la thi lại cái một số nei đi à mà sẽ ít xíu này lâu xíu cho này mà này đúng không mà sẽ xuống có nei lâu là xíu này là em kiếm nei đi à thì anh à chú em kiếm nei thì là chú hiện bồn lô cái kia sang ta là để cắn bay ta là để tụ na cho mà cái na motor alak clara em thì cái function đó đúng chứ cái đó chú ang cái xuống bộ đó là chú cái xíu này alo mình thật tại tổ mày à chú vangin với na hiền tụ ai xíu lệ zuali kan biar suki audona biar bibite in audona ni tite kashia hian in thi om rumit kashia mara chu thil lung chung re takin kalo pui tak set set jewani tin finally zaona ani nizina father khanin Faustin khan asoi to zaona civic sense ti hian achia mai tur ka ngaya khotla nun tan moi kan ti ang kha ani maya mi boli kan zirti thin tu le patana min zirti thin kha apan na hun tu alo tani chuan tuna chuan Mizoram ah hian kan export product ava share chu kan ni lo ram na thon chwa tur tam bo kan la nei lo kan la ching chwa the me lo ma se reng lo uta kan en qualify na ma hi tuna chuan media shak kan lo kha mi te na an fak kan ni mani juni ko khani hey pitok te ne hian Israel embassy an independence day bang tur min so hi kan zu kala chuta poa kan zu ti pui te na an soi an pu cha chu traffic kan display te kan fine na rail fine je an soi te polythene kan chona bol lo kan pai remote ko khan khover ko maden chwa kani chuwan mizo te hian thil lian pui le tak kan ha thon chwa ro ta kan ru kan kam tur ni lo kan ni tin nun dan fine kan ken ko da na hian khover shia de ngai san kan ni the ni kan ni me ka hi kan bo tur ni ti te po hi voina hian kan shia tha tin chungdang zong ai kan ministry mal som na kan donga hun in aron her chwa kuya tourist min lo tu kan nga chung te chuan an bu cha chu 5 star la mani lo 4 star la mani lo kan nun da an bu cha kan file lo te hi an chi te bai nia helai po cm bial inia tin Mizoram aramla taka om ramlai manso da dong chi ni wangin mi tam takin an ron lo chewanga helai chol na mun nuam tak mai golf course te thina nei ni wangin mi tam takhi an la lu dona chutian ani aba chuan file hian zaomna apedon chewni ti sharing tourist te huwa ko file zaom taka in lo te kha kan du sak tak me be chewa chutian lam hoya bia to MLA howa ke pena ma in na hi aro bui kan ti tak set set ani Mizoram pui entun takin file han boy bui tak pula constituency shanga iti dan chate kan lo zirwe anga chuan kan lo file kan lo shiseli kan chawa hiani zaom tak le mo takin kan in swat thei don ani ti kha buina hian mun taila a thai chia inzinga le dura hin so wang le chu soi do mun chang ne ko wang